बाक्सा जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव बरमायाव लक कल्याण दिवसखौ खुंफुंदों। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलैनि थैनाय सानखौ बाक्सा जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव बरमा फरायसालिमानि कमिउनिटि हलाव लक कल्याण दिवस सानखौ खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव सावरायनाय जथुम्मायाव बाहागो लायो बरमा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर गेतिमा पाटवारी, बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेघदालिन पार्टीर एडीसी सन्जीव कुमार शर्मा, एडीसी बन्ती तालुकदार बिथांमोना बे जथुम्मायाव साथाम बिफानारि फारियै रातुल तालुकदार, दीपेश दिबा, तीतराज कुर्मी बिथांमोना बिथांमोननि मेंनो रोङै हाबा मावनायनि थाखाय लक कल्याण बान्थाखौबो होनाय जायो। गोपीनाथ बरदলৈৰ যোনটো আমাৰ আজি মৃত্যু যোনটো ৭২তম যোনটো বাৰ্ষিকী হেতুক লৈ পেলাই আজি আমাৰ 72nd আমাৰ হেৰিত আমাৰ আজি যোনটো আমাৰ উদ্দেশ্য কৰি পেলাই আজি ইয়াত আমাৰ মিটিংখন আয়োজন কৰা হৈছিলে। আৰু এট দ্য ছেইম টাইম আমাৰ তিনিগৰাকী আমাৰ মানে এছিষ্টেণ্টছ ডিচি অফিচৰ এছিষ্টেণ্টছ তেখেতসকলৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে তেখেতসকলক অসম চৰকাৰৰ পৰা তেখেতসকলক পুৰস্কাৰ জনোৱা হৈছে। আৰু এই পুৰস্কাৰ তেখেতসকলৰ এবছৰ কাল তেখেতসকলৰ চাকৰি জীৱন তেখেতসকলৰ বৃদ্ধি হ'ব। তাৰোপৰি তেখেতসকলৰ ২৫,০০০কে তেখেতসকলে পাব গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা। গতিকে আজি এই উদযাপনত আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ডিচি মেডাম ডিচি বাক্সা তেখেত আছিলে আৰু ইয়াতে আমাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তসকল আছিলে আৰু ইয়াতে আমাৰ বিভিন্ন আমি দল সংগঠনৰ মুৰব্বীসকলকো ইয়াতে আমি নিমন্ত্ৰিত আমি কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ হেডছ অফ ডিপাৰ্টমেণ্টছ বাক্সা জিলাৰ সকলো ইয়াতে আহিলে আৰু আমাক এই কোঅপাৰেশ্যন জনাই পেলাই আজি আমি লোক কল্যাণ দিৱস আমি আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ তেখেতৰ স্মৃতিত আমি ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰিব পাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।